Вперед, почему ты остановился? Спокойно, Паша! Vahel liiga suur kaitsjad, te peate kõrgemal olema, vahel liiga suur. Мартин, ты можешь... Sander, see on võistlus, mul võitlus, mul võin! Kaitse asendustem! Sürgetel jalgadel läheb siis mööda ju. Tubli! Parem! Klaus! Kaitsist välja! Без полоспела! Kaitsist välja! Kaitseliin järgi! Kaitseliin järgi! Kokku ka! Tublist tein, võta kokku! Mattias! Alla poole, Stenni ju! Klaus! Ну давай, Борис! Давай, Борис! Pane punase peale see pall! Эмил, вложи силу! Ты под мяч бьешь! Kontrolli, ära torma, kontrolli torm! Ну, здесь под Kast tühjaks! Ära pane talle võitlust tagasi! Minge kaitseliin järgi! Хорош было. Эмил! Kokku, kokku! Ange alla poole, Karli! Леша! Леш! Леша! Ну Ларри, подними подай, глаза, давай. не надо самому! Hei, Robin! Куда? Леша! Сыграй на команду, не надо все одному делать. Ну, лезь, Леша. Проверяй. Да, молодец, Сем. Хорош, Макс, хорош. Здесь, Владик, ты должен выиграть, Влад. Nüüd mine keskel! Kontrolli kohe ettepoole Mattias pall. Koju tagasi. Артур, Karl Erik! играем. Kui see kast seal lüüakse värav, me ei saa seal pehmet mängida. Перемещайся, вот твой игрок 25. Леша, ниже немного. Sööduga jätka! Леш! А, Влад,
on nina ees ju. Hei! Ладно, ладно. Леша, выше. Теперь наш мяч. Выше. Да, Леша. Sten peale kaasa, las ta läheb sinna. Sten, ole keskel pool. Sten, mine keskel. Mine lähemale Taavile.